ku banyamurenge mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi ntabwo ari amakuru, ni ubuzima babayemwo ibinyejana n'ibinyejana, generation n'amageneration. Umwana aravuka agakura akarinda apfa muri bene ubwo buzima. Abenshi bakaruho kugera ubwo babibonye nkaho umunyamurenge ari ikibazo muri Kongo. Ariko ikibazo cyo kwibazwa, ese Kongo irashobora kubaho idafite abanyamurenge? Abanyamurenge se bo noneho bashobora kubaho badafite Kinshasa? Ninde ushobora guhomba muri bo bose hagati aho? Ninde watereranye undi ari leta ya Kinshasa n'abanyamurenge? Kiganiro ngiye gusaba wewe w'umukongomani uwo tugiye kuvugana, niba uri umukongomani mu bwoko bw'abanyamurenge by'umwihariko, kubanza kwambura amapeti, kubanza kwibagirwa imyanya ya leta urimwo, ahubwo tuvugane nk'umuturage. Ntimuze kumbwira mugaruka yuko abanyamurenge babonye abagenerale 9. Hari abaza kuvuga mutanga ama-comment ngo abanyamurenge ngo bafite ngo abagenerale 9, ngo bafite ngo bagize abadepite, ngo bagize vice president, ngo bagize abakomeye bameze gute na gute. Abo ntitubabare, tubari inyungu z'umuturage. Abo ni aba civil servant bakorera abaturage. Abaturage mu gihe batabona ibyo bashaka, ibyo bagenewe, uburenganzira bwabo, abo nta gaciro kabyo. Izo ni inyungu za politiki zungukira abo bakorana, kubera ko ico gihugu kibakeneye, kibakoresha nk'insinda rubanza, tibaze kuba aribo bahagarara mu nzira y'uburenganzira bw'abaturage. Ibi birareba rero umuturage wo hasi, umwana w'uwo musirikare, umwana w'uwo mudepite, nyina na se n'abavandimwe be. So ufite igitekerezo mu mutwe kijanye nuko hari ideoloji runaka yakwinjiye, ufana uruhande runaka n'urundi ruhande, banza ubishire ku ruhande. Turebere hamwe, leta ya Kongo niyo yatereranye abanyamurenge cyangwa n'abanyamurenge batereranye Kongo? Uwagambaniye undi ninde? Uwafashije undi ninde? Ngo hari kaze kuri Afrimedia Live mu kiganiro Viewpoint hamwe na Director Gabi. Twifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana aho uherereye hose, aho dukurikiye uherereye. Bibaye byiza tanga comment muri comment section, utubwire aho uherereye, utange ibitekerezo byawe kuri iki kiganiro. Niba ukunda ibyo dukora rero, ibiganiro tubagezaho bigiye bitandukanye, urashobora kudushigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari membership hano urebye ahantu handitse ngo join, urashobora kujoininga ukaba umumemba, ukazajya uduheza urwo $1, 2, 5, 50 se 100, nta kibazo, ntaco bizogutwara. Hanyuma udashoboye kuba umumemba, urashobora kuvuga ati reka nje supportinge rimwe. Hari nimero ya M-Pesa muri comment section, no mu kiganiro urebye irahari. Urashobora kutugurira coffee mu gihe dutegura ibiganiro. Mu byukuri bisaba umwanya, bisaba imbaraga, bisaba resource, production cost n'ibindi bisaba kugira ngo tubitegure. Urashaka kudusupportinga rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abandi badusaba ngo mubishire mu Congereza, mubigire gute bene ibyo. Mu byukuri ntabwo ari akazi koroshe, biragoye, bisaba ibyo byose twari tumaze kuvuga. Ariko kandi dufite channel y'Icongereza, ababidusaba musimbukire, abashaka kubikurikira mu Congereza musimbukire kuri channel y'Icongereza ya Afrimedia English, muzajye mubikurikira, mubisangize n'abandi, by'umwihariko abatanumva ururimi. Hari bihari, hari n'ibindi dutegura byinshi bizagenda bihanyura. Afrimedia English rero muyirebe, ni channel inyuraho ibiganiro bijanye na bene ibi. Tubashimira cyane abakunzi ba Afrimedia, mu byukuri abakoze subscribe turabashimira cyane. Abatarayikora namwe ntaco bitwaye, nta mafaranga bisaba, kanda subscribe button, ubundi ukande like kandi kameze gutyo. Hari umuntu uzi neza ko akunda bene ibi, ibuka kubimusangiza. Umuntu uzi ko atabizi cyane nk'aya mateka tugiye kuvuga, ibuka kubimusangiza. Ntaco bitwaye, ako kariho share, ubundi utanga igitekerezo cyawe muri comment section, ubundi tubwire nawe uko uzumva by'umwihariko kuri iki kintu kigibwaho impaka. Mu mateka bigaragara yuko abanyamurenge bageze muri Kongo mu kinyejana cya 16.
17 na 18, ariko biri oralema nta nyandiko. Inyandiko zaje gutangira kwandikwa n'Ababiligi bageze muri Kongo mu kinyejana cya 19 nibwo byabaye documented. Ni nabyo uzasanga n'uguguringa ku magugo n'ahandi bavuga yuko abanyamurenge bageze muri Kongo mu kinyejana cya 19 na 20. Ibwo nibwo batangiraga kwandika kuzerekeye abanyamurenge. Abanyamurenge bari barageze muri Kongo kuva mbere. Kubera iki? Nuko ibisekuruza byabo bigaragara yuko hari amageneration bahambwe muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko abanyamurenge nubwo hatitawe imyaka n'imyaka bamaze, ntabwo bitwa abakongomani kuko abandi bakongomani bitwa. Haruza kunsubiza ngo abanyamurenge baremewe n'abakongomani kubera ko perezida runaka umwe mu bayoboye Kongo yavuze ngo abanyamurenge n'abakongomani. Oya, ntabwo ari byo. Ntabwo perezida ari ugira abantu abaho ubwene gihugu natirelema bari babufite mbere y'uko uwo perezida abaho anabivuga. Kandi ntabwo yigeze aza ngo avuge ngo abaruba, ngo ababembe, abapfurero n'abakongomani. Iyo validation ntabwo ibaho. Ntabwo baza kwisobanurira ubwene gihugu bwabo, ariko umunyamurenge ahora yisobanura buri gihe. Ntagira ubwene gihugu buri permanent kimwe n'abandi, agira uburi conditionnel. Bitewe na condition umunyamurenge ahabwa ubwene gihugu, byaterwa n'izindi condition nano zihabaye akabwakwa. Bityo akagira ico bahoze bita kuva na kera nabo bwabo na leta ya Kongo bise ngo ni nationalité douteuse. Nubwo byitwa ngo yarashize, basigaye ari abaturage ba Kongo mu nyandiko, ntabwo ari abaturage ba Kongo mu ngiro. Practically ntabwo ari bo. Byagenze gute rero? Mbere y'uko Ababiligi baza muri Kongo, abanyamurenge bari bafite amatware yabo, bari basanzwe bafite abatware babatwaye. Abenshi kubera ko nta nyandiko zabayeho bitwaga yuko ngo nta batware abanyamurenge bagize, ngo iwabo ni hehe. Ndaje nkubwira uburyo bahatswe, bamare kuhabaka basigara ari bo kibazo kigaragara uyu munsi. Nka wa mugani baca ngo umwana wirengagijwe cyangwa umwana wanzwe ahinduka igicucu abantu bose batinya. Abanyamurenge kubera kwangwa nibo bahindutse ikibazo ca gicucu basigara batinya bikanga. Kubera iki? Hari uburyo yabanje kwangwa yigizwayo, abahindukira ikintu bikanga, bakibona nkaho ari cyo kibazo kubera kwibagirwa. Zabindi mu Congereza bavuga ngo ni systematically marginalized. N'abantu bigijweyo, bahejwe, baba excluded, babakura muri societe y'abandi, babigiza hirya. Bamare kubigizayo, iyo babareba rero bakababonamo nk'ikibazo, bibagirwa icateye ico kibazo. Ni nayo mpamvu uyu munsi abanyamurenge bafashe imbunde kubera iki? Reka tubivimuzi. Mu matware yabo bari basanzwe bafite abatware, barimo bakayira, barimo bagahutu, barimo barutambwe, ruhanga umuhungu wamusimbuye n'abandi batandukanye. Ariko ababaye documented n'Ababiligi baremerwa, amasheferi yabo aza kwemerwa. Ababiligi bayabahaye, nuko biza byitwa ko Ababiligi aribo bayabahaye. Ico bakoze barayemeje, barayaregistiye. Nukuvuga ngo Ababiligi bamaze gushika basanze abakongomani muri rusange yari itaritwa Kongo, bafite uko biyoruganije nuko bayoboranye mu duce. Bari bafite amami yabo cyangwa se icyo bita ngo na chiefdoms, amasheferi, twari utwami duto tw'abantu bagiye batandukanye. Nuko babyise ngo ni sheferi. Ico bakoze bo baje kubiha amazina, baranabyemeza. Babyemeza ari uburyo bwo kugira ngo babyaregistre, babone uko bakontorora abaturage ba Kongo, babakoreshe mu nyungu zabo z'amaplantation, gucukura inoro, kubaza ibiti n'ibindi bisa gutyo. Bajanaga iwabo. Bahageze rero abaturage bose muri Kongo baje kuyoboka ubutegetsi bw'Ababiligi. Aho ni nyuma y'inama y'i Berlin y'1985 yemezaga gukoloniza Afurika. Ababiligi rero bari baramaze kumenya Kongo, ibo nico gihugu basabye gusa. Baravuga ngo muduhe Kongo arico twiyoborera, ibindi bihugu by'Uburayi mu bigabane. Baje rero batera Kongo
bagenda bafata ibice bitandukanye. 1891 nibwo bigaruriye Kongo neza. Bari bamaze gutsinda muri Katanga, ahari hari bese n'akagace karimo intoro nyinshi, ariko kandi habaga Barabu bari baraje muri Kongo. Ico gihe rero bigaruriye Kongo, bagenda bategeka uduce dutandukanye. Abenshi muri Kongo ntabwo bayifashe ntibayisanze iri free, bararwanye n'abakongomani barimo n'abanyamurenge. Ariko bamaze kugera muri Est, reka ariho tuja, abanyamurenge bakoze resistance cyane ku Babirigi, tibashotse bahita bemera ngo bamanika amaboko, ariko andi moko yese amanika. Mu ruhande rumwe rero abanyamurenge n'aba patriote bakunda igihugu, barwanira igihugu, nubwo bamwe babisobanura ukutariko bakabyita nk'ubugwari no kwinangira, ariko isi yose muri Afrika yose yarwanyaga abazungu yanga ubukoroni. Urugero ruto nuko Musinga wo mu Rwanda yabaye relege imwoba, yaziraga yuko yanze kuyoboka abazungu. Kimwe nuko mu 1922 Bigimba, umwami Bigimba nuwa abanyamurenge wari umutwara uzwi, nawe yabaye relega Janwi Rurenge, ajana n'abantu benshi, niko abanyamurenge bisanze muri biriya bice. Niyo yaguye, abanyamurenge bandi baturayo bahinduka abaturage. Ariko turaza kugeraho mu 1891 kugeza mu 1989 nibwo neza Ababirigi bigaruriye Kongo, batsa naho bamaze kuyitegeka. Ico gihe rero bagiye bemeza amasheferi atandukanye ko mu yemewe y'abanyamurenge. Rero mu matware yemewe yabaye registered harimo ubutware bwa Gahutu n'ubutware bwa Bigimba cyangwa se Kayira. Kandi Kayira yari yarasimbuye ise, yari asanzwe ari umutware yapfuye mbere. Abazungu baje, Kayira ariwe mutware, bivuze ngo yari umutware wasimbuye ise, bamusanze ari umutware, basanze ubwo bwami buhari. Hanyuma bamaze kuba registra, baremerwa, baje hamwe n'abandi bakongomani, ayo mami abare registered. Ariko kubera ukuntu abanyamurenge bakomezaga kunanizanya n'abazungu, byabaye ngombwa Kongo itangiye, abazungu batangiye kugabagabanya, guhuza aya moko, badiviza amoko yose muri Kongo. Babona abanyamurenge hari uburyo ubumwe bwabo batazabasha kubushobora no kubakontorora, bahitamwo kubagabanya, babagabanya mu materitware atandukanye, ariyo Fizi, Mwenga na Uvira. Bigeze mu 1922 nibwo navuze baje kwirukana umwami Bigimba kubera kutumvikana, kubera yuko hari uburyo agifite ubumwe n'abantu badatuma abazungu bamukoresha uko bashaka. Baramwirukana, asimburwa na Ndahinda, ubwo bwami bwiwe n'ubundi niwe wakomeje kugeza muri za 30 muri 30 mu 1933 nabwo iba abolished, barayizisenya burundu, babinjiza mu bandi bakongomani, mu yandi moko y'abakongomani ariyo Bafurero, Ababembe n'Abarega n'abandi. Mbese ya matware mwumvishe ko bayasenye, babagabagabanya muri ayo materitware ko ari 3. Simvuga ndi aherereye muri Kivu, reka tugaruke kuri aya kuko niyo abanyamurenge babarizwamo. Bamaze kuyagarukamo rero, babagabagabanya muri ayo materitware kugira ngo babamare imbaraga. Ico gihe abazungu bari bagomba gutanga teritware zitandukanye zirimo niye abanyamurenge, kuko izo bazitanze bagendeye ku moko atuye muri ibyo bice. Abanyamurenge rero bimwe uburenganzira. Ikindi kintu kije kuzamo, babaye excluded politically, bimwe droit politique zo kugira ahantu bayobora habo, political right barazibime. Ariko ikintu mu makinga cyangwa se mufata mu mutwe, mu makinga ikintu navuze yuko ababanje kugambana ari hagati y'abanyamurenge n'ayamoko yandi, abatereranya abandi imbere ni y'amoko yemeye kwirubura mu bazungu. Abanyamurenge basigara bagaragara nk'ikibazo ku bazungu. So abazungu rero mu kubarwanya cyangwa se kubamaraho, ubumwe bwabo babutatanyiriza muri y'amoko yandi yemeye kuyoboka mbere. Iyo ni patriotisme yari yabateye ico ngico. Byagezaho rero muri 1944 abanyamurenge bari muri
teritware ya Uvira basaba ababirigi baravuga ati noneho mudufashe mutwemerere ama village yacu lokalite zacu zihurizwe hamwe zigire sheferi imwe. Ababirigi nanone barabyanga kubera ko babonaga babantu bagiye gusubira kwihuza bakagira umutware. Niyo mpamvu abenshi bazabibaza kugeza ubu nyine ngo kuki abanyamurenge batagira umuyobozi, kuki abanyamurenge nta muntu bayoboye. Byabaye ico gihe nico gihe babakuyeho mu buyobozi basa babatsembye politikema, babangiza mu mitwe, babagira abantu bari munsi y'abandi, les sous-hommes. Byaje gukomeza bigera mu gihe ca independence. Urumva bamaze gutatanyirizwa muri ayo mazone, muri ayo territoire, birangira bacecekeshejwe. Mu gihe ca independence ababirigi bamaze gutanga Kongo mu maboko ya Lumumba, yahise yakurikirwa nuko nawe abaye assassiné agambaniwe na Joseph Mobutu. Amaze kumwicisha hakurikiye intambara, aho ni muri revolution, muri rebellion ya mbere yo muri Kongo yiswe ngo ni Simba Rebellion cyangwa se Murere. Intambara ya Murere yari iyobowe na Pierre Murere. Yari abantu bafite ideology ya Lumumbiste cyangwa se bakundaga ubutware bwa Lumumba, baje guhera intambara bigomeka kuri Mobutu, bigomeka ku butegetsi kuri bakasavubu, guhera muri west ya Kongo baza bagana babirukana babarwanya bageza muri est, aho ni iwacu mu misozi miremire ya Uvira cyangwa se mu misozi muri Haut Plateau. Babagejeje muri Haut Plateau rero baraje iyo ideology yari yarakwirakwiriye mu baturage. Amoko yo muri este yayumvishe vuba, ni bababembe, ni babarega, ni babapfurero n'abandi n'abanyinto. Abanyamurenge babaye netre muri ico gihe. Abanyamurenge n'ubundi mu gihe c'ababirigi nari nshatse gusa n'uhasimbutse bari baragaragajwe yuko ari abakire bifite. Hari inyandiko y'ikigo citwa ngo ni Yale University nico c'abanyamerika, ni ikigo c'ubushakashatsi kimaze imyaka myinshi cyane mu bushakashatsi, cashinzwe muri mu 1701, cagarutse kuri iki kintu c'ama identité muri Kongo, kigaragaza uburyo abanyamurenge batitaweho, barenganyijwe, bakwa amatware, bakwa imbaraga, baba divided muri ayo materitoire, bakwa uburenganzira bw'ibanze. Muri ico gihe, muri iyo myaka y'ababirigi, bimwe kugana amashuri, tibigeze bahabwa amahirwe yo kuja ku mashuri yo kwiga nk'abandi. Mugiye bisa naho bari abaturage, niko bamwe babisobanura. Ntabwo bari abaturage, Afrika yose bari bakirijije abantu, ntabwo ari abanyamurenge gusa. N'abagannye amashuri barasobanurirwaga, amashuri yari imbere yabo, bakabwirwa ibyiza byayo. Abavyeyi bakemera kurekura abana bakaja ku mashuri. Abanyamurenge ntibagize ayo mahirwe, barayimwe kugira ngo basobanurirwe, bumve ibyiza by'amasomo, baje kwiga. Abenshi rero nuko abanyamurenge bisanze basa n'abasigaye inyuma y'andi moko. Ntabwo amashuri yigeze azi iwabo, bimwe uburenganzira bwose bujanye n'umuntu. Turabigarukaho muri ibyabirigi tubiretse, tubigarukeho noneho leta ya Kinshasa yaramaze kuvuka, kuko ivyo ni mbere ikicitwa Leopoldville kugeza yitwe Kinshasa. Izo leta ntizigeze ziha abanyamurenge agaciro. Nta munyamurenge wigeze amenya kuja ku ishuri ngo abone ishuri rya leta n'amagingo ye. Nta shuri rya leta ribi Murenge, nta bitaro bya leta bibi Murenge, nta infrastructure zibi Murenge, nta mihanda, nta muriro, nta mashanyarazi, umunara, nta matelefone ntakora. Ibihari bikeya bikora byazanywe n'abana b'Imurenge bagiye biga bakazana iterambere, ama NGO n'ibindi, n'amakanisa, amatorero atandukanye, n'abamisiyoneri. Ico gihe batangiye bazana amashuri, amatorero katolike na methodiste n'ayandi, bagiye bazana amashuri ruguru. Nico catumye abantu biga bagana amashuri, batangira kubisobanurirwa. Aho ni nyuma abanyamurenge barumva batangiye gutereranwa kuva mbere. Independence imaze kuba, nubundi ntibahawe agaciro, ntibigeze bitabwaho. Urumva abanyamurenge ntibazi leta bayumva mu makuru, mu matwi, ariko ntibazi ico leta arico n'umumaro wayo kuri bo. Intambara ya Murere ibaye rero, abanyamurenge babaye netre, ariko baza kurwanya
bamwe baza kuyoboka Murere, bamaze kuyinjiramo bafatanya nabo bararwana bageraho baje kuzamuka ruguru mu misozi ya ruguru barya inka z'umuzungu witwa Gariga, zari mu mibunda mu mikenke na minembwe kandi zari nyinshi, inka zirenga 10,000. Izo nka zose zimaze gushira kuko abanyamurenge ari bo bakire bari basigaye inyuma y'uwo muzungu, izabo nizo zahindukiriwe. Bagiye kuzirya rero abanyamurenge baravuga ati no, ntabwo inka zacu zishobora kuribwa n'ababembe. Niko babanyamurenge bisanze biyunze kuri leta ariyo ANC cyangwa se Armée Nationale Congolaise, bayisaba support. Baravuga ngo muduhe intwaro nimba mudashoboye kuturinda, twirinde, twirwanirire, turwane ku mitungo yacu n'abana bacu n'abagore na gakondo yacu. Ntabwo duhagarara gusa kugira ngo barye ibyacu babimare. Nuko leta ya Mobutu yabahaye intwaro, babaha support, barabigisha, barabatreninga, barangije babaha imbunde, baja kurwana na Murere, ya Mayi Murere, intambara ya mbere y'abanyamurenge na Mayi Mayi. Iyo niyo yitwaga Mayi Murere. Mayi Murere rero, wa Murere Pierre Murere niwe wari uyoboye iyo ntambara, niyo mpamvu yamwitiriwe, ariko yari yitwaga Simba Rebellion, ni rebellion ya Simba. Hanyuma abanyamurenge barwanye nabo barabanesha, bamare kubanesha havukamwo urwango rwa kabiri. Icambere bari barabanze yuko ari abakire bifashije, hari ico muri iyo nyandiko bagarutseho baravuga ngo bari baradise ko ari natural supremacy cyangwa se n'abantu bari superieur, bafite naturellement bari superior, baruta abandi. Aba bantu rero bazana iyo ideology, batangira kuba bambika ihuzu isa naho ari abantu barenze abandi kandi bavutse ariko bameze. Kubera iki? Bari abatunzi, bari bifite. Ico gitabo kigaragaza yuko abanyamurenge aribo bari abakire muri kiriya gice. Bamaze iyo intambara irangiye basubira bagirana ikibazo na baba y'amoko, atangira kubanga kuko bayarwanyije, barayatsinda. Bayatsinde, urumva bari muri rwa mutwe wa Murere. Abanyamurenge biyunze kuri leta, mu yandi magambo babisa bagambanye, ariko abagambanye ni bande? Abari muri rebelle ni bande? Abanyamurenge basubiye kugaragaza patriotisme, gukunda igihugu, barakirwanirira, ariko kandi barwanirira n'inyungu zabo n'imitungo yabo. Abazungu leta ya Kongo aho kugira ngo ibahembe yaje kubarekisa, naho muri ico gihe harimo kahiti kidogo, ibarekera kuja kwiga, ibahaye uburenganzira kidogo, muri 70 ibahaye indangamuntu 71. Ariko nubundi aho kugira ngo ibahembe, ihemba babandi bayirwanyaga y'amoko, bashizwe munsi, bese babafashe babashira munsi y'amoko, nubundi ibagumishamo. 85 rero nibwo batswe izandangamuntu, baravuga ngo sabanyekongo, ngo nkeretse ba province yuko basekuruza babo, inyandiko zihari zigaragaza ko basekuruza babo bari muri Kongo mbere y'ubukoroni. Kandi mbere y'ubukoroni nta nyandiko bari bafite ko nta bantu bize bari bafite, n'izindi accusation nyinshi. Bwari uburyo bwo gushaka kuba exclusion babigizeyo, kandi noneho biri officiel. Iyo ni ya leta itangiye kubatererana. Kandi ariho hahandi tuza kugera kuri cya kindi twavuze ngo se ari abanyamurenge na leta ya Kinshasa, ninde watereranye uwundi? Ngira ngo mwatangiye kugenda mushikanisha, turaza gusubiza iki kibazo nyuma. Baca umugani ngo umwana mbese bakwima intebe, barangiza bakakubona nkaho wafunze inzira. Mbese abantu bakwima intebe, wanze ko wicara, nyuma bakakubona nkaho ari we wafunze inzira, bakabona wafunze inzira iyo bahagurutse. Nuko niko abanyamurenge babaye. Bimwe kwinjira muri leta, bimwe buri kimwe, bimwe uburenganzira bwabo, bimwe amasomo, babimye kila kitu, nta bitaro nta leta bazi, ariko iyo leta kugeza amagingo ya ibabona nkaho ari bo kibazo. Intambara abanyamurenge barwana niyo burenganzira, niyo guharanira ibyabo banyazwe. Ntabwo ari intambara yo kurwanya leta, ni intambara yo kurwanira ibyabo banyazwe. Birakomeje, ya nationalite barayibatse, babahaye ubwene gihugu, barasubiye barabubaka. Mwumvise bwa bwene gihugu conditionnel navuze,
ntabwo buri naturel nk'uko abandi bakongomani bari. Amoko arenga 25 ari mu bihugu 9 bikikije Kongo, ivyo bibazo ntibabigira. Abagira ico kibazo n'abanyamurenge gusa. Nta gihugu na kimwe kidafite abaturage muri Angola, muri Centrafrique, muri Zambia, mu Burundi, mu Rwanda, n'ubu mu Burundi muri Plaine haba Barundi, mu Bugande muri za Ituri hari amoko menshi ariyo, muri Sudane nuko, Sudane y'Epfo nayo nuko ipakanye na Kongo. Abo baturage barafatanye, ayo moko arahari, ariko ayo moko ntagira ibibazo nk'abanyamurenge, ariko basigara babonwa nk'ikibazo nk'abafunze inzira kandi bimwe intebe. Zarakomeje bigira muri 90, bigira mu gihumbi kimwe, hagati ya 90 na 2000 haza intambara ya mbere, haza intambara ya kabiri ya Kongo, intambara ya AFDL, ari nayo abanyamurenge bisanzemwo babinjiramo. Abana babo benshi bagiye baja muri FPR, baja gutabara kubera kubura uko bagira, ntibemererwaga kwinjira n'igisirikare cya Kongo, kuko muri za 90 banambuwe ubwene gihugu, noneho bari babubatse za bindi twavuze ngo perezida runaka bitewe na condition na muda arimwo azuka avuga ngo abanyamurenge n'abakongomani, bwaca bakavuga ngo sibo. Nta bandi barashirwaho ico kibazo cuko ese n'abakongomani cyangwa sibo, abandi andi moko y'ababembe baturanye ntibakigira. Bakomeje rero mu gihumbi kimwe 1900 intambara ya AFDL abanyamurenge bisanzemwo kimwe n'andi moko. Ntabwo intambara ya AFDL yari y'abanyamurenge, s'il vous plaît. Iki ngiki benshi bakigarukaho nka intambara yari y'abanyamurenge, ntabwo ari bo. Yari irimo Kabila, wa wundi warwanyije leta, babandi barwanyije leta bwa mbere ya rebellion ya mbere, ababembe bari barimo n'abandi, nibo bari bashorewe imbere baje gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko izo ntibiza bivugwa, zitwa ko ari abanyamurenge bagiye guhirika Mobutu. Yes, bari barimo, ariko bari banarimo bashaka nk'uburyo bo kwigobotora, bo kwinyagambura, kuko babwirwaga yuko bagiye kwicwa batahe birukanwe mu duce tw'abasekuruza. Bagombaga kwirwanaho. Ufite amaboko kakurya biyunze kuri leta, n'ubundi bagombaga kugira uwo biyungaho ufite amaboko ugira ico abafasha. Bifashishije muri iyo ntambara bashaka kugira ngo bemerwe baharanira uburenganzira bwabo, abandi baharanira ubutegetsi. Nuko abanyamurenge noneho byababereye inzira, iriya ntambara yatumye binjira mu gisirikare noneho cyane. Aba basirikare bariho uyu munsi nico gihe binjiye. Aba basirikare bitwa uyu munsi bakoreshwa nk'urwitwazo ngo Kongo yahaye abanyamurenge amagenerali 9 n'ibindi bla bla, izo zose muvuga binjiye ico gihe. Ntabwo ari Kongo yabinjije ku bushake, nuko binjiye muri iyo situation bafatiye opportunity binjira mu gisirikare. Si Kongo yabibahaye rero, nukwirwanaho. Kabijya navuze ngo ibitaro, amashuri n'ibindi babona muri hopla babigira kubera kwirwanaho. Nta gikorwa na kimwe kiraza muri hoplato cha Kongo, cha leta ya Kongo, nta gihaba. Wewe wahavukiye urahakurira, uze kwandika muri comment. Twavuze ngo dukuremwo ideology n'ibindi bidominye imitwe n'imyumvire. Rero bigeze igihe muri intambara ya mbere, intambara ya kabiri ya Kongo, abanyamurenge nibwo binjiye mu gisirikare cyane, nibwo binjiye muri politike. Aho bageze nibyo zose bagezeho ntibabigejejweho na leta ya Kongo. Abaje kuvuga ngo abanyamurenge ngo bahawe vice president, ngo bahawe bla bla, ngo secretary general, ngo ibiki, ntabwo babihawe na leta ya Kongo ku bushake bwayo, ahubwo babihawe, ivyo babibaye kubera ko hari uwo biyunzeho, bisanze muri iyo crossroad, muri izo mpinduka, nabo niko binjiye. Hari abagaruka bavuga ngo abanyamurenge ngo bari atashe ku Rwanda n'ibindi. Ntabwo ufite ikibazo umufasha niwe yiyatashaho, niwe yiyungaho. Hari abagaruka narrative zivuga ngo u Rwanda ngo bigira gute, ngo rutera Kongo rwifashishije abanyamurenge n'ibindi. Ese ruja kuyitera nubwo rwose nyakwara bazabivuga hano muri mwebwe, bagaruka bavuga ngo abanyarwanda ngo u Rwanda ngo nirwo rwasenye ngo ruguru n'ibindi. Ntabwo umubyeyi ufite abana bagatera abana biwe bakabica bakabasenyera ahari, ese uwo yitwa umubyeyi? Iyo uhusiye no ntekereza ko itari bubeho. Na leta y'u Rwanda ico gihe yinjiraga muri Kongo muri 96
na leta y'Ubugande zuririye ku kibazo gisanzwe kiri muri Kongo kitakemuwe na leta ihari, ahubwo bakomeza kurengana. Ico nico cyabaye umuryango wo kwinjira hariya. Amoko y'abakongomani n'abanyamurenge bamwe ntazi uko batekereza, niba zabigaruka bakavuga ngo nibo babizanye kubera iki? Ico nico tugomba kumva. Ikibazo cyari gisanzweho, ikibazo cyari guhera mu bukoroni. Igihe rero kirakomeje kugeza imitwe yindi igiye ivuka yo kwirwanaho, imwe ikavaho indi kaza, indi ikavaho indi kaza, guhera kuri kubagiriye legeriye babarwanyi twavuze basimburanye n'abandi nuguhera kuri bakayirubwo bukomeza kugeza uyu munsi. Abari kwirwanaho, abirwanaho abanyamurenge nta gikorwa ca leta bazi, nta kintu cerekeranye na leta ya Kinshasa kiragera imurenge. Niki kimwe shatse kuvuga ngo abankurikiye muze kubinyomoza, mutubwire muri comment section ikintu leta ya Kinshasa yamariye abanyamurenge kimwe, mukuremwo yuko yabahaye amagenerale, yemeje amagenerale, yabahaye abadepite n'ibindi. Izo ni politike mu baturage, abana babo na banyina bamariwe iki? Ibyo babibaha kubera inyungu bababonamo, babafitemo yuko barwanira igihugu, babatega ku murongo w'imbere kugira ngo batega gatuza aribo barwana. Abo badepite bahabwa iyo myanya kugira ngo amahanga bayabwire ngo abanyamurenge dore ngaba titubemera nk'abakongomani, singaba bari mu nteko, singaba bari mu nzego runaka, ariko si wabo bakomoka habiki. Nukuvuga ngo babagira urwitwazo, igisobanuro, intsinda rubanza abo bari muri iyo myanya, kugira ngo leta ya Kinshasa ibashe kugira igisobanuro itanga yuko abo bantu batari excluded muri leta, ahubwo barimo. Aho kugira abayobozi bari mu nzego nationale, abadepite n'abaperezida, even perezida, ntaco bimaze. Birarutwa nuko abanyamurenge bogira administrateur wa territoire yabo imwe, bohabwa territoire bakayibamwo, bakayiyobora, batagize ayo magenerale, batagize abo badepite n'abandi ku rwego nationale i Kinshasa. Ikiruta nuko bogira territoire yabo, nivyo bibarutira ivyo bindi byose. Bo bavuye muri bwa butware bwa yamoko abanga, ibyo bahura nabo bakaza bahurira kuri province, nta bindi bagabana, nta bindi babahuza, uretse yuko babwira abantu babazanira ubuyobozi bwabo. Aho umwana w'umunyamurenge avuka agahabwa certificat de naissance, agahabwa passport igihe ayikeneye, akaja kuyisaba akayibona. Nta mwana w'umunyamurenge wavukiye imurenge arahakurira urabona passport ya Kongo. Nta mwana w'umunyamurenge ugira birth certificate muri Kongo, ntawe. Nta mwana w'umunyamurenge, turekane n'ababa Kinshasa no mu migi n'ahandi, bazihawe n'inyungu z'ababafashijemo, nabo zanditseho abapfurero, zanditseho andi moko. Izo passport zabo ntabwo zanditseho ko ari abanyamurenge, zanditseho andi moko. Na hano barahari ambasade hano, urashobora kugenda ubu nyine tureka ubu nyine biri politicized, bigirwa kubw'impamvu za politiki. Ariko nta munyamurenge wigeze ahabwa uburenganzira na bumwe. N'ubu ikintu gusa umunyamurenge yabonye kiva kuri leta ya Kinshasa ni abasirikare banyanyasa abaturage, babaka ibyabo guhera kuri Mobutu, bakaderi n'icyo kazi bagiraga. Abasirikare ba Mobutu barabo kurya inkoko z'abaturage no kubambura ibyabo n'ibindi. Ryategeko rya 15. Abaturage b'abanyamurenge nta kintu bazi ca leta uretse abasirikare baza kubiba, babafata ku ngufu, babica, babatoteza n'ibindi bibi bisa n'ibyo. Nta kindi kivi Kinshasa, nta ciza na kimwe kirava Kinshasa ngo kigere murenge, nta ciza na kimwe abanyamurenge barabona. Muze ababizi kurenza aha muze kubyandika, mutubwire ngo hari ibitaro leta yashinze mu turambo cyangwa ahangaha, hari imihanda yubatse muri kano karere, ntayo. Ntibarubakirwa imihanda, nta mashanyarazi, nta minara. Ubu nyine amatelefone arahari, ibihari byazamwe n'abana b'abanyamurenge bigiye hirya no hino, ama NGO yabo, amatorero yabo, nibyo babasha kubenefitingamo, nibyo bungukiramo. Nta zindi benefit zarizo zose za Kinshasa zizwi
imurenge tazo. Bisobanuye ngo ikibazo nabajije rero, ari umunyamurenge ari na leta ya Kongo ya Kinshasa, ninde wungukira ku wundi? Kongo ikomeza gukoresha izina ry'abanyamurenge ibita abanyarwanda, ituka ngo u Rwanda ni rwo mwanzi wa Kongo, kugira ngo intambara zikomeze kubaho, abayobozi babi bakomeze kuyobora Kongo, impamvu n'izindi zikomeze zibeho, bakomeze basahure igihugu bakoresheje iri zina ry'abanyamurenge. Abashaka kubona imyanya muri leta, bashaka kuba abadepite, bashaka gutorwa hehe, bavuga yuko bazirukana abanyarwanda muri Kongo. Abashaka gukomera muri Kongo bakoresha izina ry'uko bazirukana abanyarwanda. Iyo leta ya Kongo igira ikibamarira, ntabwo abiyunga iyo support yavuye mu Rwanda muri RCD yagiraga gute, ntabwo yagombaga kubaho iyo leta ya Kongo ifata abo bantu nk'abaturage. Abashaka kugira ico baba bose, yaba mu materitoire, yaba nationale, yaba provinciale, bose bavuga yuko ikibazo umunyamurenge bazagikemura. Iyo ideology yaragiye abaloko politicians bayicengeje mu baturage, urwo rwango rubaho, rurakura, rubihinduka ikindi kibazo, kugeza ubwo kwa kurengana kw'abanyamurenge kutakiboneka nk'ikibazo, ahubwo aribo basigaye ari ikibazo kuri Kongo. Ntabwo kurengana kwabo no kwigizwayo kwabo no kubumbirwa mu kanogo kukiri ikibazo, ahubwo bo bahindutse ikibazo, abaribo babonwa nk'ikibazo muri Kongo. Hahandi basigaye batanga motife, justification, ngo ntibafite amagenerale 9, ngo ntibafite ngo abaki bameze gute, kuki batoba 1000 cyangwa 100 kubera ko ari intwari ku rugamba. Ntabwo bahabwa, mbese mu yandi magambo ntibahabwa izo generale bakaguye no kugera 100, ariko ntibagera 100 kubera ko ubwoko bwabo bwemerewe nkeya. Bazitangira amoko, tibazitangira merite, tibazitangira izo abasirikare bashoboye. Babarwanyi biswa barwanyi, babageriye, babagiriye, ntabwo bibarekonese ngo bahabwe ako gaciro, kubera ko abanyamurenge barabariwe. Ibi nabigarutse mu kiganiro cyashize, aho Martin Fayulu yavuze ngo mu gihe ca kera nta mututsi wabaga mu gisirikare cya Kongo. Byagenze gute kugira ngo usigare usanga amagenerale 5, 6, 9 mu gisirikare cya Kongo? Contribution zabo tizibarwa, taco zivuze. Ntabwo umunyamurenge ashobora kugira ikintu na kimwe agira icageraho mu gihe akicisobanura identite yiwe ikiri mu nyandiko, ariko pratique mitabaho. Ntabwo ashobora gutura mu yindi migi ya Kongo ngo agende yisanzuye. Rero ndatekereza ko igihe cyari kigeze kugira ngo wa mugani baza bavuga ngo intare itaraza ngo yivugire amakuru yayo, umuhizi iteka azahora ari we ntwari. Umuhizi azahora ari we ntwari. Igihe cy'abanyamurenge cyo kugira ico bakora kirageze, cyo kwiyandikira amateka, cyo gusobanura ico kibazo cyabo kirageze. Mwandika ibitabo, ibi byandikwa bitari byo, byari bikwiye yuko abantu biyandikira story neza, izo narrative zindi zikigirayo. Dusoza tugana ku musozo, abanyamurenge bakeneye Kinshasa. Mu by'ukuri iyaba leta ya Kinshasa yarirekeye abanyamurenge amahoro, tigira ico ibabaza, abanyamurenge bo kubaka imurenge bakahashira ibikorwa remezo bonyine nta kibazo bafite. Iyaba itazanaga abo bicanyi b'abasirikare baza kudurumbanya no gufata abagore ku ngufu no kwirukana abaturage bagahinduka impunzi wabo, bagasenya ibyabo byo bari bagiye kugeraho, iterambere riba rigeze kure cyane. Ariko kubera ko kubabangamira, kubahoza ku nkeke bigira ico byungura leta, niyo mpamvu bataza babona ayo mahoro. Narrative, ikintu ndashaka ko twumva kimwe, ni narrative zivuga ngo nabandi bavuye hanze baje kubatera. Ese bahateye iyo mubyeyi ari gukora iki? Nukuvuga ngo abanyamurenge rero bimwe uburenganzira bwo kumenya, uretse kuvuga ngo kubuhabwa, bimwe no kumenya uburenganzira bwabo, bimwe kumenya no gusobanurirwa uburenganzira bwabo, kuko right kuri bo ntibabuzi. Uburenganzira bumwe abanyamurenge bazi gusa nubwo ubutaka bafitanye isano, bari blended n'ubutaka bw'abasekuruza babo. Niyo mpamvu baburwanira,
batitaye ku zindi ngaruka zose, bakarwanira gupfa no gukira, kuko ubwo butaka nibwo burimo abasekuruza babo, nibwo burimo amaraso yabo, niho bariyatashe kuri bwo. Ariko ubundi burenganzira bwose yewe ntibaranagera igihe cyo gutangira kumenya ngo se nabona pasiporo gute, nabona certificate gute, nabaruzi ubutaka gute, ni gute. Ubwo burenganzira ntibabuzi. Economical na social na political right, ibyo byose ntibazi icarico, nta nibyo baharanira, kubera ko ntibarabasha no kubaho nk'abaturage bari mu gihugu. Rero abanyamurenge bararenganye, barenganira mu gihugu cababyaye, kibafite ku mpapuro nk'abaturage, ariko bari invisible, batagaragarira leta, idaha agaciro, yageze aho yibagiwe. Ico kibazo imare kucibagirwa, isigara ibabona nk'ibikuta bihagaze mu nzira. Iyo bafashe intwaro birwanaho, bagahinduka ikibazo, kandi bari kurwanira kubaho, bari kurwanira uburenganzira, bari kurwanira kwemerwa. Ibyo bambuwe ubwo burenganzira bwose. Nta munyamurenge ugira uburenganzira bwo kuba umuyobozi runaka. Nta munyamurenge ushobora kuyobora teritware ya Fizi, nta wayobora teritware ya Mwenga, nta wayobora teritware ya Uvira. Kubera iki? Abavira baravuga ngo ni yacu, Fizi ni yacu, Mwenga ni y'abalega. Abanyamurenge bari he kandi babarizwa muri izo teritware? Kompetansi yari yose ashobora kuba afite ntabwo yemerewe, bazita izabo. Iyo abanyamurenge rero iri hehe? Niyandi nababwiye ngo baburijwe muri ayo materitware yose, babaye divided kugira ngo bamarwe imbaraga, bamburwe ububasha bwo gushaka no gutekereza kuba abanyapolitiki, kandi baremerewe uburenganzira mu gihe bafite kompetanse yo kubikora. Ntibagakwiriye kubisabisha, bagakwiriye kubihatanira kimwe n'abandi, utsinze akabihabwa. Ntibagakwiriye kuja kuzaka nkaho ari uwo babyaka. Oya, ibi rero ni akarengane ka generation n'amageneration amaze imyaka n'imyaka. Igihe cyari kigeze kugira ngo bigobotore, batangire kumenya right, uburenganzira bwabo, agira ubutaka bumwanditseho, agira inzu yabo, agira itongo, bafite aho bavukiye, ariko mu mategeko ntibyanditswe, ntibizwi ko ari iwabo. Navuga byinshi kuri bino bintu, ariko abanyamurenge batabashije Kinshasa niyo ibungukamwo kuruta uko bo bunguka. Ibo bakunda igihugu, barakirwanira, baragipfira umunsi ku munsi, ariko ntikiremera kubagira abaturage kimwe n'abandi baturage, ntikirabaha agaciro kangana n'abandi baturage, ntikirabaha agaciro ku buryo nabo bisanga bavuga ngo hano ni iwacu. None Kongo ifite guhindura ibi ngibi cyangwa amateka afite kwisubiramo imyaka n'imyaka? Ibitekerezo byawe birakenewe, andika muri comment section. Imana ikurinde kandi ukomeze kumererwa neza. Abongereza baravuga ngo until the lion tells his story, the hunter will always be the hero. Bakongera bivuze ngo intare itaravuga inkuru yayo, umuhizi azahora iteka ryose ari intwari. Intare itaraza ngo yivugire inkuru yayo, umuhizi ahora iteka ari we ntwari. Kongera bagaca umugani ngo umwana watereranywe ahinduka igicucu bose batinya. Umwana watereranywe ahinduka igicucu abantu bose batinya. Abandi bagaca umugani ngo uwimwe intebe nyuma bamushinja yuko yahagaze mu nzira. Uwimwe intebe nyuma bamushinja yuko yafunze inzira. Kuba Nyamurenge, kuba muri Kongo barimwe intebe, bagateshwa agaciro, bakimwa uburenganzira bwabo nk'abaturage. Iyo bahindukiye bazavuga ko ari bo kibazo. Niyo mpamvu uyu munsi bababona nk'ikibazo. Niyo mpamvu uyu munsi bahindutse
accusation, nibo bahindutse ikibazo Kongo ifite, nibo bahindutse abanyabyaha bafatanya n'abanyamahanga gutera igihugu cabo. Igihugu cabo carabatereranye kirabanga kibigizayo, gikora ico mu Cyongereza baza bita ngo ni systematic marginalization. Systematic marginalization nukubatesha ni systeme yo kwigizayo no gutesha abantu agaciro, bagasa n'abatabarwa, badahari, batazwi, bari invisible mu maso ya leta, nta gaciro bagira. Kibaza muti bakagira gute? A world of stories.